idin namag. Sikat tinagan na kadagiti punsyonan ken tupadaan. Ni amang tulisan ket nabayage na kapitan ti barangay pinapaitan. Si maysa nga anak na ti adik si Bukle. Tay manugang na ket operator ti Weteng. Tay maysa nga anak na ket konsehal. Ti sabali nga anak na ket adadjay mental hospital. Tay may kalima nga asawa na ket negosyante ti Pandesal. Tay six nga artista ket smuggler ti Dolian. Ni amang ket nabirngatan at tulisan. Gapon ti ugali na kadaket ken mapagutbut nga. Ni amang tulisan ket adu ti armas ken bodyguard na. Ada bodyguard na numapan mag-isala. Ada bodyguard na numapan mangoron. Ada bodyguard na numapan makimisa. Ada pay bodyguard na numapan jay kasilya. Ada bodyguard na numapan makimiti. Ada bodyguard na numapan nagbuya ti buksi. Ada pay bodyguard na numapan makisinarap iti badi. Ni amang tulisan ket mahilig nagdadae. Niya nakalugamin iti igi ti baybay na nadawin. Kaadwan nagtutubo iti lugar da ket naadik lang. Sanda na mo tilawod ket daya. Agpatpat na nakamulaga. Agmalmaleng nagkagkatawa na. Katawa! 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 Ha! 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 Agkatkatawa da uray adadadjay funeral. Ulis-isan da uray adadadjay kasilya. Agtutubo na dadayad da. Kaputay syabuk yan kukay na sininghuda. Ni amang tulisan na palalo tiragsak na. Syabuk yan kukay adoy tinagalan siya. Pati suna kitagkat katawa may maysa. Katkatawa na kay pagtitanwang ti karuban. Ni amang tulisan ket magustuhan na tagtatawa. Tay kwarta ni kulas mangalak ibul. Tay kwarta ni pulot manalon tinakaw. Ket insugal na. Bayad ti kamatis ken mais inawan na. Tay kalding ni karding pinulutan na. Tay pamusyan ni isang inadobo na. Tay bris ti karuban na linirat na ngaingnan. Panantakaw ket nagbalin apagbaknangan amang tulisan. Takaw sa kaliwa, takaw sa kanan, takaw di amanan, takaw di abalatan. Lugar ti barangay pinapaitan, nagpait ti isendan. Amin na punduda, impulsa ni amang tulisan. Ni amang tulisan kaay-ay na ti agpatay. Pinatay na ti kawitan ni Ivan. Pinatay na ti kalapati ni Maya. Pinatay na bay tay pusa ni Sita. Dagiti lumugaw si barangay pinapaitan sa butengda at ang wen ni amang tulisan ti kinap kapitan. No adda lumaban ken kuana shotgun ti pasarangay. No adda pangge pakabaluman na sigurado magtangad ti barsay. Kasna ti galat ni amang tulisan. Isuan kanila iti kinakapitan uray awan pulot inna ng kapwanan. Gapoy ti galat ni amang tulisan, akat kapitan ti barangay pinapaitan. Dagiti opisyales nagbalinda ayutles. Dagiti lideres ti agtutubo, nagbalinda nga ato-ato. Dagiti organisasyon nagbalinda parasalay ti kalsada. Ket agparada urat, tunggal fiesta. Dagiti lumugar ti barangay pinapaitan, nagbalinda tingel ni amang tulisan. Ngem-ginteng ti may isang eleksyon, agindeg ti barangay pinapaitan, kaya't da nasukatan ti kapitan. Ni amang tulisan ket relax na relax, gapoy ti adwa kwarta ngay nain waras. Ikan na dumanon sila parag, inimaginan nantin na panagsapat. Akat kapitan ti barangay pinapaitan. Ngemi ti nagrugi ti bilang ti butos, tay isan na ket nasukatan ti misuot. Ito'y ti resulta ti butos kadigiti ti presinto.